Yunisitorekirwe umugambirizi wa Minisitiri y'eby'oburambuzi nagira ngo abanyamakuru bine omugasho gw'amaani omu ihanga kandi barukuhandiika nibasa kwera ihanga omukureetaho abarambuzi. Turi aha turi Mbarara twine abanyamahurire bagenzi bitu kandi ekitworekyerire ekituriyo nitugezaho kukora no kureba ngo abanyamahurire babasa kwataganira kwetegereza enshonga ezikwenda kuta public ezikwenda ngo abantu betegereze enshonga zo kwetegereza zo kwerekera ihanga ekirri ebintu ebitwine ebikureta tourists ninga abarambuzi bija kutayayira then n'abanyamahurire okuba kubugambirira ningo kuba kubugamba. Torekirwe nagira ngo abanyamakuru bamwe kugumana bahandika ebintu bitabonire ahihanga habire hazaho oburemezi omu by'oburambuzi. Minisitiri y'eby'oburambuzi abahandiki bitu ninga abanyamahurire abakugamba aha kitongole cy'eby'oburambuzi tubakukira kwihayoje ebyo Uganda erikweshemerezaho akuba Uganda hino kurhanga yatwire kina kiriya omu by'obuhingi emishozi ebinyamishwa twine ensya nungi Uganda inebyo ebitukubasa kugira ngo they are special about this country. So ntwenda abanyamakuru bantu bahandika babase kwetegereza ko babihayo ningo kubagambaho twena tukugezaho kutwari ihanga ryito misho n'abantu kugira ngo bamanye cyo ikirungi kiryari Uganda. Alex Atwire omutendeki w'abanyamakuru yayoreka ekiro kutuma umunyamakuru yagera omugasho mu ihanga. Echo kubanza no kumanya ngu ebintu eby'oburambuzi n'ebintu bikugasira ihanga munonga. So babano bahandika bashimiye kwetegereza bashimiye kutwara obuvunanizibwa nka burivu abanyamahurire bashimiye kubana batwara obuvunanizibwa kurangwa ebintu bahandika n'ebintu byikiri ingashe cyo bakweta accuracy. Ekya kabiri no followinga ethics za journalism. Ethics za journalism ningashi etwaza ibyo y'omuntu arukora iby'amahurire ashemiye kuba nakora okunanka okurebuka ngu yakwata story ekikire. Bamwe abanyamakuru basima entebekaniseji bagumize ngo nija kuhindura aha mikorere yabo. Nk'abanyamahurire mushumba guno gutiyamba echo kubanza kongera kwega abo kubo kwega tukurukhoyo tukushita bahansi yebishenje nkebi tujucubwa harye bye bitwashomerera ne turukongera kushanga ubufirdi tukitiyamba kuto mu ngora kandi cya kabiri mushumba ko guno gutubera order hagati yito abanyamahurire na government na prayers abana bari mu ministry ya tourism ninga bari mu byo barambuzi. Uganda nemanywa nk'esi ndungi kandi buri mwaka netunga abarambuzi bari kwija kureba oburungi bwayo. Gashakwa Job namanya Apoli.